Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilongi khubor bamta kasni. Katna District Council Affairs kalapan mi ya kajingpen na ka arhnyauturik urimpang kandon kajingshim smai ki arkhundai ngut ki MDC ki bdang lep Shajit Dangshen ha ka ba Deputy Commissioner on pet ya kaniga kam. Na kaliang kaseng VPP ka bashim ya ula kam sunshar khadar haki HADC kalada penmena yu Chief Executive Member ya kebala penmenado ba Aden Miller Basayomot President Rangba akaseng hayang sa halat kor men haga arnduturik urimpang. Shushu kat kum kajing penmena katna DCE ba on pelongi ke election banjit ya ukli Nongsen Shar CEM haga ba on penyat do chairman badang shusha ajiat temai. Ka VPP kaladep jit yu Chief Executive Member ba Shem Borlang Rinja na pin Ursula Banyalam ya ke Executive Committee kumju ban pinrit ya ke Executive Committee banat na ke penluksan ya ke yung baro kawe. Kumta na kaseng kala pendunay ke jingdon jengki Executive Member tang hinyongun ya thu uba Aden Miller Basayomot syakilat patay kubor. Uba Aden Miller Basayomot haba pinsngaw hadin ba ke VPP kala yo jingjob na upat ba kaseng kala rai haringkat ki MDC balajit ban pinrit ya ke yung Bat labu renti baya kakam chairman, la binshet show strong pillar Karjana vice chairman, la shimti da ukinjo lang rangtong, bat ki executive member kilong Powell Soklen, Saybor lang warba, Eason A Hinge, Pinkraw Karjarin, Iban Dublin El Nonglan, Deity Majaw, Winston Tony Lingdo. Nidon kumni ban pensngomo nagaleng ka party kebedi bakani ka kam po dis council ke HDC. Kalau don ke jengi kendo jong baro ki MDC ki bela Shajit nakini ki khat newtli constituency kat ba party te ba nyelishim ya kani garai bagarai kalong ba kumba ka party kala let chiki pai ba na kapor shakapor banyeng persya ya ka jing pen serwakai ya ka pisa pai ba ka jing peluput te bat kadika wei naki jing community ki ba upai ba ula community balar ka voice of the people party ka yolat ban sensyari kani ka jala ka jingi kani ka diga ni ki sinjam ki ba ka party kan haban shim te kum ka ei ka bangi ngila kren ka upai ba ni snow ba haba ki pai ba ki lailat yangi bangin sensyar marwe hapo ke HDC te ka sinjam ka baning kong e ka bangi snow di bale ka long bangin pintikna ba ka ei ka bangi la kren chu pai ba kan long kumta Jadi namar kata kadau ke parti ringkat bagi ni ke MDC baru ngilarai bangin tahu ya ke isi berit om ke bahe kumba ke julong hakisnem ki balalin no. Kani ke isi ke jengi kandon tang shipongut kentup ya chairman bat ya vice chairman. Kapamut ke isi kandon prangut ke legislative mo chairman bat vice chairman. Kata kadi ke wi ke bangi ko aban pensno. Syakipai ba ling ba jong pikilat patai kubor. Kabar kalong ba dakui ke jimut peringkat baru ke MDC ke job ba ke party ngila shimikarai banjit iba strong pillar Karjana kum chairman jong ka district council nang tai ba kenjo udu MDC na mahoti kum vice chairman nang ta iba Shemborlang Rinja UMDC bela Shajit na po laikro lang kadem kumu chief executive member lembat ki nyungut pat ki EM kabakentup iba Powell Soklet na mau tarashan ba Seborlang warba na mau kenro iba pen kraw boklin karjarin na mau kerwat di kong Deity Majaw na laim kra malki kong Aibandap lin lingdo nonglait na Miliam constituency ba Winston Tony lingdo na nong thamai kini kinlong ki obat ba isnei hing na umroi constituency kini kinlong ki khot jong ki isi ke baka party ringkat bagi di KMC baru nyalarai
nakam ta kani ki isi apo ke JDC